Oke. Oke. Selamat datang bangsa Aceh. 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 Mena. Papua. Merdeka. Wah. Selamat datang di kota Jenewa, bangsa Aceh dan bangsa Maluku. Welcome. Kami hari ini hadir bersama di kota Jenewa bukan untuk senang-senang. Kami datang sini demi keselamatan perjuangan bangsa Aceh, perjuangan bangsa Maluku dan perjuangan bangsa Papua. Kami hadir di sini untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia sedang menjajah kami punya tanah. Indonesia sedang membunuh kami punya bangsa. Indonesia sedang mencuri kami punya kekayaan. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak, khususnya buat teman-teman dari Aceh yang datang dari Denmark kemari, balap mobil 16 jam lebih. Terima kasih banyak, dan juga teman-teman dari Maluku yang datang kemarin juga buat bergabung dengan kami. Kami berdiri sini mewakili kami punya bangsa yang tertindas. Tak ada hujan, berdiri dengan kecapean. Tetapi itulah kami punya kewajiban. Kami bukan datang hidup enak-enak di negara Eropa. Kami datang demi keselamatan bangsa Aceh, Papua dan Maluku. Jadi kawan-kawan, hari ini di dalam gedung PBB tadi pagi mereka bicara UPR, Universal Periodic Review on Indonesia. It's the third time. Yang keempat kali mereka bicara soal pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi kami hari ini datang buat nyatakan, we came here to tell the world that the crime against humanity in Aceh, Papua, Maluku, that is committed by the Indonesian government, by the Indonesian army and police, is still a reality in our homeland. So, people, enjoy your freedom. We are standing here also together with our brothers and sisters from Kurdistan in solidarity with their struggle. And yeah, I think it's a good day. It's a good day. It's a rainy day, but it's a good day to struggle. So people, enjoy your freedom. Enjoy your freedom, because freedom is not free in West Papua. Freedom is not free in Aceh. Freedom is not free in Maluku. So people, enjoy your freedom. But remember that there are still some people fighting for freedom. Jadi begitu saya kira kawan-kawan. Terima kasih banyak yang bangsa Aceh datang dari Denmark kemarin. Kami tadi sempat duduk bicara dengan direksi dari Komisaris Tinggi HAM, direksi Asia dan Pasifik, dan kami memang sudah angkat, kami punya keberatan soal UPR sedang berlangsung. Kami juga sudah kasih informasi sedikit tentang pelanggaran HAM di Papua, di Maluku, tapi juga ada singgung Aceh. Ya, jadi kawan-kawan, jangan khawatir bahwa perjuangan masih jalan terus. Kalau kami tidak berjuang, siapa nanti berjuang? Kalau kami hidup enak, siapa nanti berjuang? Jadi terima kasih buat teman-teman yang ambil waktu buat datang kemari ke kota Jenewa di Switzerland buat menyuarakan penderitaan, kesiksaan, tapi juga bersuara untuk kemerdekaan. Jadi terima kasih banyak buat bangsa Aceh dan bangsa Maluku yang hari ini datang bersama-sama, dan bangsa Papua yang datang dari Belanda kemari. Jadi kami punya demo di sini. Ini lokasi yang pertama, lokasi yang kedua itu ada di gedung High Commissioner for Human Rights. Jadi kami akan berdiri sebelah jalan situ juga, harap hujan sedikit kurang.
Tapi yang penting banyak orang bisa lihat teks ini, dan yang penting bangsa di Papua, di Maluku dan Aceh bisa tahu yang hari ini kami ada datang ke kota Jenewa untuk bersuara buat kami punya ketiga bangsa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Aceh, 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 Maluku, 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 Papua, Papua, merdeka. Hormat. Indonesia! 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 Aceh! 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 Papua! 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 Maluku! 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 Hari ini tepatnya tanggal 9 November tahun 2022, kami bangsa Aceh, kami bangsa Papua, dan kami bangsa Maluku berada di depan kantor PBB yang ada di Jenewa. Hari ini 3 bangsa datang ke Jenewa untuk memberitahukan kepada dunia internasional dan kepada masyarakat internasional bahwa persoalan Aceh, persoalan Papua, dan persoalan Maluku ada. Speech before the United Nations office at Geneva, Switzerland by Aceh Sumatra National Liberation Front, ASNOF, 9 November 2022. To the people of the world, we the people of Aceh, West Papua, and the South Malukas gather here today before the magnificent building, the UN Human Rights Council, the City of Peace, Geneva, Switzerland. We gather here today to pay our solidarity and tributes to 10,000 and possibly 100,000 of our people who have died in the hands of Indonesian military as the victims of gross violations of human rights. We are here to call the international community, especially the UN, to immediately stop these ongoing violations of human rights which have been perpetrated by Indonesia for over 60 years with impunity. We are here today to bring to your attention that Indonesia is the only colonial country on this planet condoned by the international community and the UN to rule over an area of continental size Europe by killing hundreds of thousands of indigenous people of Aceh, West Papua, and South Malakas. If the human rights perpetrators in other countries ended up in The Hague as a war criminals, the Indonesian perpetrators have become potential candidates in next year's presidential elections. Once here, we urge you to stop these aggressions and support the right to self-determination of these people. That's the only way to end this continued madness by America. Thank you. What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Aceh! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Papua! What do you love? Free Maluku! What do you love? Free Maluku! What do you love? Free Maluku! Can I make a picture of you? Yeah?